none ko hepatite B ari indwara mbi, indwara ikomeye cyane ubwayo. Washyiraho tuberculose mu kinyarwanda ngira ngo ni igituntu. Izo ndwara zombi kuzifata tukazitanya na kanseri zibiri cyari ikibazo gikomeye. Inzara zivamo ubu yameze izindi, umusatsi wiwe urashira, ubwanwa burashira. Najaga mu cyumba nkarira, niyo yabaga ari hano ntabwo yabimenyaga yuko narize, nta n'umwana wigeze ubona kuko narize. Agifatwa ico kintu camanje kunsikamira cyane, ibyumweru 2 naje nabimaraga ndasinziriye pe, numva umutima wanje udatuje. Ibo bakamubwira ati wigeze kuzirwara, noneho iwe ntabwo nigeze nzirwara pe, no mu bipimo byose nifatishaka ntabwo bigeze bambwira kuko izo ndwara nzifite. Ive ureke nkubwire, nukuri abazungu nimba ari abantu baza bakomera ku mafaranga nibo bambere, nimba ari abantu baza bikunda bataza bakenera nuko wenda mwasabana ngo mugira gute. Ariko ndakubwiye ngo abakecuru b'abazungu bazaga bahaha bagaparika amamodoka y'abanga bakantelefona bageze ahangaha mu muryango ngo ngwino ufate ibintu ngo tuje kugusura, kandi hakaba ubwo baza tibinjire na muno mu nzu ngasanga bahashe ibintu byose. Umudamu umwe yatelefonye Makiri ari ku kazi, aramubwira ngo Maki, ngo umutima ngo numvishe ijwi rimbwira ngo nohereze mama wawe amafaranga. Ahita yamushira kuri telefone. Sinakubwira ngo si rimwe si kabiri, kandi amuha amafaranga menshi. Ubu nyine barasa nkaho batatuzi tutigeze tunabana, kuko igihe c'Imana cararangiye. Igihe bakagombye Imana yari yabategetsemo gukora baragikoresheje. Imana yo mwijuru ishimwe. Ugereranyije wenda ubwo ushaka kubisubiza wabuze amafaranga, tumenyereye wacu ko umuntu ashaka kuza gusaba kwa muganga akamuhereza inoti ya 500 akagupfunyika 1000. Ugereranyije bagwaye n'amafaranga angana nka menshi, uhaye makeya cyangwa uhaye menshi? Uwampaye menshi we. Bakunze wa Global TV nongeye kwasubiza kuri uyu mugoroba, mugira amahoro. Ndizera ko mumeze neza mwese aho muri. Murabizi nkunda gutangira bifuriza kugira amahoro, kuko iyo umuntu afite amahoro ubuzima babugenda neza. Numva nta kintu nabifuriza kirenze kuri icyo ngicyo, no kugira amahoro yo mu mitima, no kugira amahoro mu byo mukora byose. Rero kuri uyu munsi nkuko nabibijeje, tugiye gukurikirana ubuhamya igice cya 2 ku buzima bwa Pastor Bideri, ariko by'umwihariko turaza kuganira na madamu we nkuko bari babidusezeranyije ubushize, nanjye nkayibasezeranya. Uyu munsi wo nabagendereye, uyu munsi nabasuye. Reka rero muhe umwanya kugira ngo dutangire twumve nanone uko byari byifashe. By'umwihariko ndagira ngo tuze kumva neza uko byari bimeze mu gihe Bideri yari ari mu bitaro. Byari bimeze gute ku muryango we wasigaye mu rugo, kuri madamu we byari bimeze gute? Muraza kuba rero mubikurikira byose. Ngira ngo muramubona ahangaha imbere yacu, muri kumureba, yiteguye rero kutugezaho ubuhamya. Reka tumuhe umwanya hanyuma atubwire se byari bimeze gute, mu bana byari byifashe gute, mu rugo mu buzima bwabo byari bimeze gute, hanyuma we nirihe banga afite cyangwa niki yavuganaga n'Imana muri kiriya gihe. Ni igice kuri uyu munsi avuga ati iki kintu sinzakibagirwa, Imana yaragikoze, narayisabye ko nibikora nzayishimira. Ni iki cyasigaye ku mutima we, ni iki kirimo kitazibagirana? Ayo mateka, ibyo bintu byose, iryo banga afitanye n'Imana. Reka rero tumwakire kugira ngo atangire dusengera, hanyuma tubone kwinjira mu buhamya nyirizina. Umwanya ni wawe mama, turwaye ikaze. Murakoze cyane. Reka tubanze dusenga Imana. Ndagushima mwami wanje, ndagushima Mana igira neza, dushimiye urukundo rwawe utugirira mwami, dushimiye gukomera kwawe, dushimiye neza yawe utugirira uko bwije nuko bukeye. Ndagushimiye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye Data wa twese uri mu ijuru. Wowe warabiteguye kuva kera kose tutarabaho, umenya kuko uyu munsi tuzaba twicaye ahangaha tuvuga imirimo n'ibitangaza wadukoreye mwami. Uhabwe icubahiro. Tugushimiye ku bwa mwene Data wera wa Isiraheli itare gikomeye warinze mu rugendo rwiwe aho yavuye akabageza ahangaha. Uhabwe icubahiro, nta yindi Mana ihwanye nawe. Reka ubane natwe mwami, turakuyegereje muri uno mwanya. Abazumva ubuhamya mwami Mana yanje bazagubwe neza, bazumve imirimo n'ibitangaza wakoze, bahere ko bagushima Uwiteka Nyiringabo.
turagushimiye kuko ugira neza, turagushimiye kuko ubanye natwe, turagushimiye kuko uturinda mu bintu byose tuvuga mwami. Uwiteka ahabwa icubahiro, ntaba ari twe mwami, ariko izina ryawe rihabwa icubahiro kandi rishirwe hejuru. Turagushimiye kuko ubyumvise kandi ukaba ubikoze, ni mu izina rya Yesu dusenze, amena. amen. Urakoze cyane, Imana imujije guha umugisha. Rero tuguhaye ikaze kuri Ore Global TV. Ubushize ubwo nari ahangaha twagize ibihe byiza, ndetse yemwe ndanashimira abantu by'umwihariko bakurikiye ubuhamya bwa pasiteri. Abantu baratwandikiye, namwe abantu barabahamagaye, ndabizi ko hari n'ubu ngubu harimo abakirimo kwandika, bari bagitegereje igihe nk'iki ngiki. Rero twumvishe imirimo ikomeye Imana yakoze, ariko noneho turavuga tuti reka tuzanarebe buryo umuntu arwaye hari ibyo amenya, ariko n'umurwaza nyirizina nawe hari ibindi abazi umurwayi ashobora kuba atarazi. So cyane no kumva ukuntu muri ibyo bihe wiyumvaga, uko mu rugo byari bimeze, uko abana bari bameze, icyo watekerezaga, uburyo kiwa wihereraga n'Imana yawe. Ibyo byose nibyo tugira ngo uyu munsi noneho tubirambure, tubyinjiremo, tuguhe umwanya nawe tuganirire mu rugendo nyine mwanyuranyemo rw'uburwayi. So rero ikaze, reka dutangire utubwira. Murakoze cyane kuko umaze kubivuga, rwari urugendo rugoye, rwari urugendo ruremereye cyane, ariko hamwe n'Imana biza kugenda neza. Reka maze indirimba akaririmbo numva gafashe umutima wanje, kandi numvaga nkomeza kugatekereza muri ibyo bihe byose twaciyemo by'uburwayi, kuko byari ibihe bigoye. Reka mbanze indirimba akavensi gatoya, nitumara turakomeza ubuhamya bwacu. Mana nzagushimisha umutima wanje, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wangiriye Mana we, bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana. Mana nzagushimisha umutima wanje, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wangiriye Mana we, bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana. Bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen, amen. Turabishimiye n'ukuri kose, ibihe byari bikomeye cyane, ntabwo byari byoroshe, ariko Imana yo mu ijuru igira imirimo n'ibitangaza, twebwe tutaza tubasha kurondora kugira ngo tuyivuge n'akanwa kacu. Jewe numvaga buri gihe, wenda buri munsi nzaza mfata umunsi wo gushima, cyangwa buri cyumweru nkaza nshima, ariko kubera abantu, nimba ari ukwibagirwa umuntu utaza abimenya, ariko hari igihe umara n'ukwezi udashimye cyangwa se utavuze imirimo y'Imana. Ariko kuba uyu mwanya tubonye uyu mwanya, ni ukuri ndashimye cyane, Imana ishimwe. Amen. Rero muri urwo rugendo rw'indwara nk'uko yabivuze, rwari urugendo rugoye. Nza nibuka twari mu yindi komine twari dutuyemo, twari twimutse tuza ahangaha dutuye, kuko twimutse mu kwa kabiri, habe mu kwa gatanu yarakoraga afite akazi, atangira kurwara, ararwara kuko yagiye ku kazi, aragaruka arambwira ati ko ndumva narwaye. Namwe ati hangane wenda hari n'umuruho. Buce arasura kandi asubirayo, arambwira ati nyamara ko ndumva narwaye. Kubera yuko kurya iyo uziranye n'umuntu mumaranye igihe, uzumenya ngo nugutaka azataka cyane cyangwa se taza ataka. Nuko jewe mbifata nk'ibintu byoroshe. Ariko bukeye umunsi wa gatatu arambwira ati nyamara ko ndumva narwaye kandi ngiye kwa muganga. Nukuri naje mwitegereje, mbona mu maraso yiwe yahindutse pe, mbona afite umwijima mwinshi, mbona ntabwo ameze kuko yarasanzwe amera, wenda arwaye nka gripe cyangwa se nk'ibindi bintu. Ariko ndavuga nti wenda ni iyindi ndwara nyine yarwaye, ariko arakira. Agenda aja kwa muganga, aho twegereye nyine aho tuza twivuriza, aragenda bamufata ibizamini bisanzwe, araza aragaruka.
agarutse araha mu rugo ariko nkabona nyine afite umwijima pe, nibwo yatangiye kuza agenda azana ibibyimba bitandukanye nyine ku ijosi nk'uko yabibabwiye, si ngombwa ngo wenda tubisubiremo cyane. Noneho bukeye hari umuntu wari wimutse hano, ndamubwira nti hoje tugende kumusura, arambwira ati rwose ko numva nta mbaraga mfite. Ndamubwira nti kuvuga ngo usigare hano mu nzu ntabwo ari wo muti, byibuze hoje tugende wihuzenze, nawe nushika mu bandi wenda uragira morale. Aremera, turagenda. Tumaze kugenda twashitseyo dutaha nyine bwije mu masaha 2 gutya saa 3, turaza turaryama kuko hari kuwa gatandatu. Ariko aza umuntu rwose pe ubona ameze nabi, habe mu gicuku araremba pe, araremba, agira ishushira nyinshi kandi agira n'umuriro mwinshi. Inza nibuka twari kumwe na Makire hano, ndamubyusa duhamagara ambulance za hano ziza zikenera ngo ubitondore ibintu byinshi, mubwire kuntu umuntu arwaye, nuko turababwira bahitamo nyine kuza. Noneho baratubwira ati turamujana kuko ambulance hano itwara umurwayi wenyine ntabwo itwara umurwaza. Ariko urumva nawe kurya iyo umurwayi agiye ugasigara mu nzu nta mahoro uba ufite, nta mahoro pe, nta mahoro twasigaranye. Twaricaye aho ngaho ambulance iramutwara kugeza mu gitondo umunsi wose, ariko duhaye tuvugana kuri telefone nyine duhaye tumubaza ukuntu bimeze, kuko bagerageje nyine kumupima ibipimo byinshi ariko bakatubwira ati nta ndwara turi kubona. Yirirwa iyo ararayo ageza ku wa mbere, yamazeyo nk'iminsi nk'ingahe nyine ariyo bahaye bamusuzuma, baravuga ati rwose nta ndwara turi kubona. Aragaruka hano mu rugo, ariko nyine agaruka kera ubona umuntu yazegekaye atagifite imbaraga nyinshi nyine. Ubwo guhera ubwo ngubwo n'akazi yahise agahagarika kuko yari yaratangiye gukora. Aragahagarika, noneho aja muri processus nyine yo kwa muganga. Ariko bukeye nanje nari nagiye ku ishuri, yasigaye hano aragenda, sinzi iyo yari atemberereye. Kwa muganga baramuhamagara, aja Caroline Holding, arampamagara arambwira ati ngiye kwa muganga barantelefonye, reka ngende sinzi ico bantelefoneye. Yaragiye hari mu mugoroba, ararayo, arangize nyine kuko twavuganaga kuri telefone. Bukeye bwaho mu mugoroba aragaruka. Amaze kugaruka ariko mbona iwacu yaje nyine yishimye, ntabwo nyine yari ameze neza, kandi n'umubiri wabonaga kera nyine mu maraso hiwe harakayuye, afite umwijima pe, yari afite umwijima mwinshi. Ariko njewe muri ibyo bibyimba byose yagize, jewe ntabwo nigeze ntekereza ngo umutima wanje ukubite ngo wenda harimo kanseri. Nukuri jewe ntabwo nabitekerezaga pe. Wumvaga ari nk'iki? Jewe numvaga ari nk'ibindi birwara gusa byitokeje, ariko bidakomeye bizama bikira, kandi niko kwizera kwanje kwambwiraga pe, kuko ico umuntu atekere wumva ko kiba nicuza wumva watekereza. Nuko sinigeze mbitekereza kuko ari kanseri. Impamvu ntabitekerezaga, niwe muntu hano mwacu wari warafashe ibipimo byinshi, yari yaripimishije aravuga ati njewe ubu nyine mpagaze neza. Nazaga nirirwa museka hanganje bari kunseka ngo reka ngo sinza nja kwa muganga. Namwe ati muzamugenda mwisuzumishe nta kibazo. Yaraciye mu bipimo byose bishoboka, arambwira ati ubu ngubu njewe umubiri wanje uhagaze neza, ni nta kibazo. Nuko niyo mpamvu njewe numvaga wenda kubera ibipimo yari yaraciyemo iba yaragaragaye, kanseri iba yaragaragaye ahari. Niyo mpamvu numvaga umutima wanje utamukubita cyane kuri kanseri. Ubwo ngubwo avuye kwa muganga, hari nimugoroba yansanze hano mu rugo, aricara ahangaha, yarafite n'ibindi bipapuro. Nuko araza aratubwira ati nimuze hano mbabwire. Twari kumwe n'umwana na Makire nyine kuko niwe mukuru, burya abamaze kumva ibintu byose kandi no kwihangana nyine bashoboye kubyihanganira. Aratubwira ati nimuze hano mbabwire, atujana hariya mu cumba, aratuganiriza arambwira ati narinde kwa muganga, ariko kwa muganga bambwiye yuko ngwaye kanseri. Twarategereye turamutegera, gusa twumva nyine durasa nk'abaguye mu kantu.
nuko ariko njewe muri ako kanya numvishije ijwi rimbwira mu mutima wanje ngo ese kubera iki abantu baza bavuga yuko bishiriyeho kuko nta ndwara, hari indwara zidakira. byumvaga mu mutima wawe ako kanya? Ako kanya naryumvishije mu mutima wanje, kubera iki abantu bishiriye kuko haba indwara zitaza zikira. Yego. Ndavuga ngo Mana ushimwe kuko iri ni ijwi ryawe, nta muntu uri kubinyongorera, nta n'umuntu turi kumwe iruhande rwanje, ariko iri jwi ni ijwi ryawe. Kandi uyu mugabo nimba mbwiye kuko agwaye kanseri, ni ukuri nta ndwara udashobora gukiza. Amen. Uzokira. Jewe kuva uwo munsi ambwira, ni ukuri ntabwo nigeze nzishiramo ngo mvuge ngo azapfa. Kubera iki? Kubera yuko numvishije ihumure ry'Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Kuva uwo munsi yatangije nyine processus yo kuja kwa muganga. Amaze kuyitangiza baraduhamagaye abaganga, turagenda nje nawe na Makire. Ariko wenda mbere yo kugera aho ngaho kubahamagara, ku rwego rwawe wenda wowe wagize uko ibyo byiyumviro, wenda wumva n'iryo jwi riranagukomeza. Hanyuma ku mwana nka Makire we wabonaga bimeze gute? Wabonaga muri ako kanya ameze ate? Makire ni umuntu sinabona ukuntu namukubwira. Ni umuntu habe n'iyo hoba bavuze ngo umuntu araje ahagaze hariya ku muryango aje kubica, ni umuntu ugira kwize. Ahubwo iyo ugize ngo utebagare gatoya, iyo azayama kubwira ngo bino bintu rwose papa ni muzima, azabaho, Imana irahari. Ni umuntu ugira kwizera guteye ubwoba pe, kandi ni ukuri nta kibazo na kimwe turahura naco ngo Makire wumve ngo yacitse intege. Inza nduha nkamubaza nkamubwira ati ariko Makire umutima wawe ukoze gute ko nta kintu kiza kiguca intege? Akavuga ati ntabwo mugira kwizera, timuza mwizera. Kubera iki wumva kuko bino bintu bidashoboka? Birashoboka. Nawe yahise ambwira ati rwose papa ntabwo azapfa, azakira. Rwose pe. Tese iyo azayama kubwira tese hari isezerano ufite ko ahaye aja gupfa? Ambwira ntoya ntaryo mfite pe, ntazapfa, afite umubiri, ariko ubu nyine nta sezerano mfite yuko haje gupfa ubu nyine. Nuko niko byagenze muri ako kanya. Arangize nyine bamuha gahunda y'iko tuzaja kwa muganga. Bari bamubwiye nyine ngo tuzagende twese famiye, bari bamubwiye tuzazane n'umudamu, uzane n'umwana mukuru, tuze tubaganirire. Yego. Twaragiye dufata urugendo, turagenda tuja Karolinska kuko niho batangiriye kumuvura. Baradutekerereza batubwira ukuntu umuntu yarwaye, baratubwira ati arwaye kanseri, kandi kanseri ni indwara mbi, kandi iwe twamusanzemo kanseri zibiri, kandi iyo ya kabiri ni kanseri duhaye tubona nta n'imiti ifite, kuko iyi yindi yo igira imiti kandi tuzayimutera, ariko iyi yindi duhaye tubona ni kanseri yitokeje irinjira, ariko iyo nta miti duhaye tuyibonera. Atariko tuzagerageza dukoresha imiti tuzadukoresha ku yindi kanseri. Ni ukuri uko niko muganga yadusobanuriye. Yari n'umudamu mwiza pe, ubona ufite umutima mwiza. Yaritondaga akadusobanurira neza, aradusobanurira ibintu byose, ati none tugiye kugerageza imiti tumutere, nihura n'izo kanseri azakira, kandi nibidahura ico gihe tuzabamenyesha ubundi buryo tuzakoresha. Atariko uwo munsi wa mbere bahise batubwira atariko tuzamutera imiti, ariko ko turabona hari iyindi systeme tuzakoresha nyuma y'imiti kugira ngo tumukorere transparent. Ni ukuri njewe ico kintu nico canteye ubwoba pe, singiye kubabesha. Ico kintu noneho kuko bakidusobanuriye bakatubwira kuko bazica amaseruzi yiwe yose, bakatwereka ukuntu azabona yandi ari kwipurusa nyinshi, ari uko atazahura n'umubiri wiwe. Aho niho numvishije ngiye gucikira nk'intege, ariko njewe ndavuga ngo Mana, iyi etape sinshaka ko azayigeraho. Ndavuga ngo iyi miti izamuvure akiri, tubone imbaraga zawe, kandi ndabizi yuko
imbaraga zawe zirahari. Haleluya. Ariko iyi yindi etape ya kabiri bahaye bavuga bazamukorera njyewe sinyishaka, kuko narasengaga sinabimubwiraga kuko yari arwaye, numvaga ibintu byanje byose ngomba kubyigumanira njyewe, ngakomeza ngapambana n'Imana, ngasenga Imana, kumva Imana icyo ishaka kuvuga ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Amen. Nuko baradusobanuriye turangize turataha. Icyo gihe yahise atangira rero guterwa imiti. Ni ukuri byari ibintu bigoye cyane cyane pe, kuko yari imiti igoye ifite ingaruka nyinshi mu mubiri. Yaragendaga akaja kwa muganga icyumweru bakayimutera, barangiza kuyimutera akagaruka hano mu rugo, kandi yaragendaga nta muntu bajanaga, kuko hariya kwa muganga tibisaba umurwaza. Twaragendaga wenda tukaja kumusura nka rimwe muri weekend, twarangiza tukagaruka, ariko iyindi minsi yose yabagayo wenyine. Noneho hano natwe bikatugora, bikaturemerera mu mutima pe. Noneho umurwayi aririya tiduhaye tumenye uko yiriwe, titumenya nuko yaraye. Twaravuganaga kuri telefone pe, ariko kurya udahaye ubona umuntu wumva ucitse intege, Amakuru wakira ntabwo ubuyizeye. ntabwo uba uyizeye. Wenda ukiri naho ngaho nayo mfite nanjye amatsiko yo kukubaza. Urumva waruvuze hano mu rugo ukuntu mwasigaye mumeze, ariko umuntu afite abana batoya. Mufite abana bato, ubwo wenda nyuma yawe na Makire nanone abo bana batoya bo byari bimeze gute? Mwababwiraga iki kugira ngo abo bana babashe kuba nabo bakwakira amakuru nk'ayo ngo yaremereye? Aba bana buno buhungu butoya, ibwo ni butoya, twarabaganirizaga ibo bagasa nabumvishe, tukababwira ati papa ararwaye ariko azakira ko baramuvura. Ariko bano bakuru nkuriya mukobwa wundi wa kabiri nibo bagiraga ikibazo. Niwe yagiraga ikibazo, hakaba ubwaje mu cumba karira, utashake no kubitwereka, ariko ukabona yararemererewe mu mutima wiwe. Ubundi wakunda no gusacinga akamenya ngo iyi ndwara zigira gukigira ingaruka, noneho akaba ari byo bimutwara. Ukabona niwe ufite ikibazo cyane, kuko musaza wiwe ni umuntu uri pose witonda pe. Iwe mwaravuganaga gutyo akicecekera azavuga makeya ashoboka, ariko bano batoya bo twarabaganirizaga nyine bakabyumva gutyo kuko umubyeyi abibabwiye bagatuza. Ariko Irene niwe wabonaga afite igishavu cyinshi, n'igihe se yazaga wabonaga afite ishavu ryinshi, ariko nyine ukanga kumwitaho nyine kugira ngo ibintu bidakomeza kuba bibi n'ababo babibone. Igihe umurwayi yabaga agarutse mu rugo se, uburyo mwabaga murebana, haba we kuno wenda yabarebaga bitewe n'uburemere bw'indwara yabaga ari kubona n'amakuru yakuye kwa muganga, ibyo ntibishobora kugaragara mu mboni z'abana yuko nabyo hari igikuba? Jewe ikintu Imana yamfashijemo, ntabwo nigeze ngaragariza abana yuko ncitse intege. Buri gihe naberekaga yuko nkomeye pe, kandi bigitangiraho naje numvaga mfite ikintu cishavu. Hari n'igihe najaga mu cumba nkarira, niyo yabaga ari hano ntabwo yabimenyaga yuko narize. Nta n'umwana wigeze ubona kuko narize. Agifatwa ico kintu cabanje kunsikamira cyane, n'umuntu yantelefona kuri telefone sinshake kumwitaba, gashaka ngo mbe mu buzima bwanje nje nyine gusa hatagize undi muntu umvugisha. Ico gihe cabayeho pese ngiye kukubesha. Ariko Imana yo mu ijuru ni ukuri zituba hafi, izitugwanirira. Kuko impamvu nakomeye uko uyijyojwe numvishije ubwo ngubwo, mbere yaho ataranarwara jewe nkunda gusenga, ariko kandi nkumva ijwi rinyongorera mu mutima rikamba n'amasezerano, kuko nari mfite ibyifuzo nsengera, ariko numva ijwi rimbwiye, kuko naza ngenda ndi gusenga ahantu, ariko numva ijwi rimbwiye ngo ngiye kugukorera ikintu abantu bose bazakimenya, isi yose izakibona. Ndavuga ngo se Mana niki ugiye kunkorera? Ariko njewe nshira ku kindi kintu numvaga nyine numva mu mutima wanje rwose pe. Nukuri ryo yamaze kurwara ryajwi rihita rigaruka, ndaryibuka, ndavuga ngo Mana iki kintu nico wambwiye uzankorera, uzamukiza. Jewe niyo mpamvu niyo nacitse nkuko nkubwiye ngo narariraga, nukubera nyine amarangamutima y'ubumuntu, ariko mu mutima wanje nari nkomeye, nari nzi kuko hari isezerano mfitanye n'Imana. Imana ishimwe. Gusenga Imana ni byiza, kandi kuba umukirisitu
ugahura n'ibyago uza ukomera. Ni ukuri tuzi ucika intege ikintu icyo ari cyo cyose coba. Kandi burya umukirisitu duhura n'ibigeragezo byinshi cyane rwose, kandi tuzareka guhura n'ibigeragezo kuko turi mu isi, ariko ibyo bigeragezo bikugezeho, ese ni iki wavuganye n'Imana? Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Kubera yuko iryo jwi nari nararyumvishe n'iryo sezerano nari ndifite, naravuze ngo Mana wambwiye kuzankorera ikintu abantu bose bakazakimenya, iki nico ugiye kunkorera, ntabwo nshaka gukorwa n'isoni aha hantu. Kandi iki si cyo gihe cyo kuvuga ngo arapfuye, kuko iki si cyo gihe. Satani arashaka kumuriganya gusa, hari ikintu ashaka kuturiganya, ariko iki si cyo gihe cyo gupfa. Rero numvishije nkomeye cyane, numvishije nkomeye, ndacitse intege, ndavuga ngo ibyo ari byo byose azakira. Niyo abaganga bahe batubwira gutya, ariko azakira. Imana ishimwe. Twabaye aho ngaho, akomeza gahunda y'imiti uko abaganga bayiteganyije bose, agenda etape nyine kuri etape, ariko ni ukuri byari byoroshe. Yarazaga ico cyumweru akakimara kwa muganga, ikindi akaza yashika hano nk'iminsi nk'itatu cyangwa 2, tiyaryaga kwinginga kuvuga ngo ubona aratamiye akantu kamwe, yari intambara pe. Yamara nk'iminsi 2 cyangwa 3 akaremba, yaremba bigasaba yuko duhamagara ambulance. Ndakubwiye ngo ambulance zaje hano iwacu hari hamaze kuba nka kurya nyine ko mu bitaro. Nararushe, ndavuga ngo ariko Mana, izi ambulance abaturanyi bari basigaye bazibona, noneho bakaza barungurukira mu madirisha. Ambulance idasiba buri munsi, ariko kandi numvaga ari cyo kinteye cyane mu bana gukomeza kubona ambulance za buri munsi. Numvaga ari cyo kintiye intege, ndavuga ngo ariko Mana, igihe kizagera zino ambulance zihagarare, zongere kuza hano mu rugo buri munsi, kuko zarazaga cyane. Sinakubarira inshuro ambulance yaje hano mu rugo, ntazo nakubarira n'ukuri, kuko zari nyinshi. Uko yavaga kwa muganga yarazaga hano, noneho za ngaruka z'imiti zose zikamugeraho, akarwara, akaremba, akagira ama infection mu mubiri, akagira umuriro mwinshi. Yarangiza dugahamagara ambulance, kandi nabo barabiteguzaga bakatubwira ati nimubona akantu gatoya karahindutse muza muhita muduhamagara, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Ni nk'ikihe kintu, ni nk'iyihe ngaruka yabayeho noneho kumva nanone ucitse intege? Mu ngaruka wenda zimwe mu zamubayeho mu gihe yabaga agarutse mu rugo, ni izihe zagushenguye umutima? Ingaruka zabayeho ni nyinshi cyane, ariko yagiraga umuriro mwinshi, mwinshi pe, ku buryo ataryaga. Noneho muri kwa kurya kwiwe tarya, aho imiti nayo iramuremereye, kandi niko bazaga kuyimutera hano, yarangiza intege zigashira burundu. Ugasanga arambaraye ahangaha, ukavuga ati se Mana, uku noneho bino biragenda gute? Inza nibuka hari umunsi umwe yarwaye akagira n'igitengo cyinshi pe. Jewe ikintu cazaga kica intege ni igihe yagiraga umuriro mwinshi akagira igitengo cyinshi, kakurya ku murwayi wa n'ugutengura, kakurya ku murwayi wa malariya pe. Ukabona ati se noneho ahangaha arahava. Nza nibuka umunsi umwe yararembye, tumujana hariya mu cumba. Rero yari ari ku gitanda hariya mu cumba, pamagara Makiri, namwe Maki ngwino tumusengere. Rero si rimwe si kabiri, tukamujana hariya tukamusengera. Ni ukuri tukumva dushubijwe mu imbaraga, kandi Imana ikavuga, Imana ikavuga rwose ntabwo azapfa. Noneho twumvijwe ngo ntabwo azapfa, tukumva dushubijwe mu imbaraga, tukavuga ararwara, araremba, ariko azakira. Imana yazuye na Lazaro wari wapfuye amaze iminsi 4 mumva, kanswe uyu nguyu utarava mu mwuka azakira. Ararwaye, ararembye, ariko azakira. Ese ko kwizera mwagiraga abaganga ntibakubanaga? Wenda ngo bumva wenda bavuga bataba abantu n'abanyafurika, kuko abaganga ntabwo twigeze tubereka, kuko twacitse intege habe n'umunsi n'umwe. Kandi bazaga hano inshuro 3 hano. Bazaga mu gitondo saa 4, bakaza mu masaa 9, bakaza saa 5 n'igice cyangwa saa 6, kuko najaga kubakingurira hariya, bakaza bakinjira bakamuvura.
ariko ntabwo twigeze ducika intege imbere yabo ngo tubona ngo byacitse. Ariko Imana yabanye natwe, Imana yo mu ijuru ishimwe. Amen. Kandi ibyo byose ni ukuri sinakubwira umubonye uku yarangana, kandi yarwaye none hari munini, ubu nyine ntabwo abyibushe, yarwaye ari munini, kandi ureba umuntu uresha gutya, noneho ngo aragiye arashize, umubiri wiwe urashize, kuko uyu ni uwundi mubiri musha. Ntabwo byari byoroshe kubirebesha amaso gutya y'umubiri. Ubu yari afite ibiro biruta ibyo afite uyu munsi, iyo mubona mbona ari munini cyane. Yarwaye afite ibiro 100 hafi na 30. Yari afite ibiro byinshi pe, kandi ureba umuntu nkana, ariko yararwaye agera ku biro 70. Reba nk'umuntu utaresha gutya ni nka hafi ibiro 30 cyangwa 20, ariko iwe ndabizi neza kuko atagiye munsi ya 70. Kandi wabonaga yarashizeho pe, inzara zivamo, ubu yameze izindi, umusatsi wiwe urashira, ubwanwa burashira, ikintu cyose gishiraho. Ni ukuri umubiri wiwe uragenda uriraburirwa, azana nk'urundi ruhu. Kandi urareba n'umuntu wirabura ntabwo ari inzobe, ariko ico gihe byari ibindi bintu rwose utabona ukuntu wavuga. Ariko Imana ni nkuru, twabonye Imana, twabonye imbaraga z'Imana, twabonye ukuboko kw'Imana. Ni ukuri buri muntu wese nidushake tuzatwiringira Imana. Nta kure habaho Imana itakura umuntu, habe niyo waba ugeze ku mwobo gutya w'urupfu, Imana yo hagukura. N'inyuma ya zero irakora. N'inyuma ya zero izikora. Kandi nta kibazo na kimwe cobaho, ni ukuri kose kinaniye Imana. Twebwe nitwe tuzatwishiriraho amahame uko bavuga ngo ahari kiriya tigishoboka, ariko Imana yo ishoboye byose. Imana yo mu ijuru ishimwe. Aho ngo umuntu ntashobora, ntarimo wakwibaza ati wenda hari abantu Imana igirira neza, wenda wababwira icyo abantu nk'abo. Hari umuntu uvuga ati hari abatoni ku Mana barahiriwe. Umuntu wese wegereye Imana, Imana imugirira neza, kuko twese turabishikire ku Mana. Kandi Imana twese yadukunze urukundo rumwe. Niyo mpamvu yatanze umwana wayo Yesu kugira ngo abe impongano y'ibyaha byacu. Kaba umuntu utaramwemeye, ariko umuntu wese wamwemeye, ni ukuri Imana imugirira neza. Umuntu wese numwishikire ku Mana, ico usabye Imana cyose wizeye irakigukorera. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ejo twize ijambo ryo kwizera, rya jambo bavuze ryo kwizera, ni ukuri jewe niryo ryankomeje muri no rugendo. Kubera kwizera naraturaga nkavuga ngo Mana, ni ukuri ikisi cogi Satani arakora bino bintu byose, ariko ikisi cogi ndabizi yuko hari amasezerano dufite. Imana ishimwe. Kwizera ni ikintu gikomeye, kandi kwizera kurarema. Kwizera kurarema ibintu bidahari, kuko twabonaga twebwe asa nkaho adahari, ariko kubera kwizera tukamubona nk'uhari. Imana ishimwe. Amen. Rwari urugendo rugoye, rwari urugendo ruremereye cyane. Yarakomeje muri iyo miti arayirangiza bamuteraga, noneho aja muri iyo etape yindi transparent, aba ariyo baja kumukorera. Ni ukuri nabyo ati byari byoroshe, jewe nibyo byampangayikishije umutima cyane pe, kuko nakubwiye mbere, kuko umunsi babitubwira aribyo byanciye intege n'igihe ayigezeho. Kuko inza nibuka yaragiye kuyijamo mu kwezi kwa 12 tutarinjira Noheli muri 2022. Ndavuga ati Semana, uko umwaka agiye kurangira isiriya tutinjiye na Noheli, Mana watugiriye neza. Ico ginza nibuka baramushibije, sinzi akantu kabaye, yagwaye gripe baramusibye. Imana irumva. Nukuri Imana irumva pe. Ndavuga ati niyo azagenda, ariko areke kuja kurangiriza umwaka iriya tutari kumwe hano mu nzu. Niyo arwaye ariko turangiza hano mu nzu. Nukuri ico gihe Imana yarumvishije, yaje kugenda nyine umwaka utangiye, ariko aragenda. Agiye byari bigoye, ntawe bari bafite bajana, kuko bari bavuze ati nimugenda mwembi aragenda amare y'ibyumweru 2 cyangwa amare y'icumweru adataje kureba abana. Kandi urabizi no kuvuga ngo usiga abana mu nzu bonyine nabyo ni ikibazo, kubera yuko Makire yarakoraga buri munsi, yazindukaga ku kazi, abandi biga,
arambwira ati kuvuga tugende twembi tuje kwicara iriya dusiga abana muno mu nzu ni ikibazo, ibyibuze reka ngende n'ubundi nta kintu waje kunkorera, hariya abaganga nibo bakurwaza bonyine. Ati rero reka ngende njenyine usigara ahangaha, ariko ni ukuri nimba ari ikintu cagoraga ni ugusigara hano. Yaragendaga nasigara hano n'ubundi ntabwo naryamaga pe, ni ukuri ntabwo naryamaga nsinzire, ariko iyo yazaga hano kandi arwaye ameze gutyo, kubera yuko mbaye mubona aho ngaho narasinziraga pe, ngasinzira nijoro ngasinzira pe. Ariko iyo yagendaga iriya nimba amaze mu icumweru nimba amaze y'ibyumweru bibiri naje nabimaraga ndasinziriye pe, numva umutima wanje udatuje. Ariko yaragiye baramutera imiti turi kuvugana, ariko ico gihe twarasenze, narasenze navuga nti Mana ni ukuri ni wewe wabanye natwe muri runo rugendo. Igeze kuri etape ya nyuma ya transparent, ndasenga ndavuga nti Mana ni ukuri ntacu naniwe nibura bishoboye, kandi wambwiye kuko nta ndwara udakiza. Rero ibi ngibi niyo mpaye numva ncitse intege ari ibintu bigoye, ni wewe wenyine haba. Pasiteri Ngoga niwe wazaga kumusura cyane, ndamubwira nti nyabona iyi etape reka dufate tubisengere noneho, kabona tahaya byumva neza, ariko jewe numvaga adahaya byumva kuko mbifite mu mutima. Akavuga ati Imana yakoze biriya kandi ahigejeje ikora, ni ukuri reka tuyizere n'ibindi birashoboka. Pastor Ngoga agira kwizera kuri hejuru, agira kwizera cyane kandi ndamushimira cyane, yabanye natwe, yaramusuye cyane uko yavaga ku bitaro yarazaga akamusura akamuvugisha akamusengera. Ni ukuri famiye yiwe Imana ibaha umugisha cyane. Ndaza kubashimira nyine ndangiza ubu gusa nari muvuze kuko iyo etape yabaye turabivuganaho, nkamubwira ati nyamara kino kintu tugisengere cyane, ariko nkabona atahaya byumva kuko iwe yabonaga ahageze ntako akibaye. Transparent ico isobanuye, noneho amaserire yiwe bari bagiye kuyavanamo kugira ngo bamushiremwe ayandi y'umwana. Nico bisobanuye, kubera yuko babonaga ari bwo buvuzi nyine bwa nyuma bagiye kumukorera, kandi ari bwo buvuzi nyine bumukwiriye. Nabyo Imana irabikora, yaragiye abaye ukwezi kose, ariko twumvaga hano mu rugo tudatuje, ariko nkumva kwizera, kandi n'ukuri Imana yarahabaye pe, kuko yabanye nawe. Ibyo twatekerezaga twaravuganaga buri munsi kuri telefone, buri munsi. Hari n'igihe twavuganaga n'inshuro nka zingahe kugira gusa ngo mwumve, kuko nari ndindiriye gusa ngo numve nibazimutera, numvaga hari ikintu gihinduka. Niko Satani yazaga icinte kama numva hari ikintu gihinduka, hari ikintu kiba. Ariko noneho ndakomeza ndamuvugisha ndavuga nti ariko wa Mana, kumva ko aravuga, kumva ko turaganira, kavuga nti wa Mana we ugira neza, wa Mana we ugira neza. Ariko nkakomeza kubivuga mu mutima wanje, kavuga ngo ubwo agejeje ubu nyine baramuteye iriya miti yose, ariko akaba gihaye avuga. Niyo nyine yaje kuzahara agera kure, arirukanka cyane, bisa nkaho bimuciye intege, ariko ni ukuri ntabwo byigeze bimukomerera cyane nkuko twabitekerezaga. Nuko twumvaga imitima yacu wenda bizaba, habe nawe yumvaga hari ikindi kintu kizaba, ariko ico yumvaga kizaba ntabwo ari ko zabaye. Kubera iki? Kubera Imana yo mu ijuru. Ni ukuri twasenze, Imana ishimwe cyane. Inza nibuka ico gihe bagiye kumukora transparent, umunsi umwe twaramubuze kuri telefone. Sinzi ikibazo telefone yiwe yari yagize, mbere yashizemo umuriro, nimba uwo munsi yarasinziriye cyane, yari yabonye nk'ibitotsi tiyabona telefone ko turi kumuhamagara. Ni ukuri hari mu gitondo, ndamuhamagara ndamubura. Makire yaragiye ku kazi, nkagera aho ngahamagara Makire akambwira ati se mama nkora iki, naje namubuze. Turahangayika, hari muri umuna we muri Amerika, noneho akampamagara akambwira ati se ko namubuze noneho kuri telefone, akambwira ati naje ndi mu rugo ntabwo turi kumwe, naje namubuze. Turahangayika twese, turahangayika, duta umutwe turuhe, dufata nimero z'abaganga ba Karolinska turabahamagara, turavuga ati se ko twabuze umuntu, ikibazo kiri hehe?
nabo baja kumushakisha, nyuma yaho tuza kumubona kuri telefone, ariko nkubwije kuri uwo munsi naho sinzawibagirwa mu mateka, kuko twumvaga ibyo ari byo byose hari ikibazo cabaye, ariko Imana yo mu ijuru aravuga ati ndahari, ndi muzima, ndi mutaraga, nta kibazo mfite, gusa sinzi telefone ukuntu byagenze, ariko asa nkaho amasaha amwe yasinziriye, ubundi sinzi telefone ukuntu byagenze, dusa n'abamubuze nyine, ariko nza nibuka uwo munsi wabaye umunsi ukomeye cyane, kuko twese ari nje ari Makire ari uwo murumuna wiwe, byari ibindi bintu cyane pe. Yaza aruhaga iwe wari kure akatubwira ati abantu muri aho ni gute muhaye muvuga ngo umuntu mwamubuze, yewe twese ni kuri telefone kandi titwemereye kujayo, reka dutegereze turebe nyine ahari, ariko ni kuri uwo munsi wari ukomeye. Rero ico gihe naco cararangiye, tubona naco kigenze neza, twumva dushimye Imana, kuko nico gihe nabonaga kigoye, nico gihe nabonaga kiruhije cyane, kiremereye intekerezo zanje, ariko nabyo nyine n'iby'ubumuntu nyine hari aho ugera nyine umutima ugasa ngaho wihebye, kubera yuko twambaye inyama n'amaraso. Ariko ico gihe numvaga ari cyo gihe kigoye, kandi numvaga ari cyo gihe kiremerera ubugingo bwanje, ariko ndashimira Imana kuko Imana yabikoze n'ukuri, ibyo yadusezeranije izi bisohoza, Imana ishimwe. Ico gihe byararangiye, araza ataha mu rugo, yaje nyine akimeze nabi, akirwaye, nta mbaraga, atarya pe, byari bigoye, umuntu azaga avuga ati yoba byibuze yarariye utuntu dukeya, ariko urwo rugendo narwo yarubayemo, ni ukuri turamurwaza, tubona ageze kuri etape azaza afata akantu akarya, tubona ageze kuri etape azaza asohoka akaja hanze, kuko cari ikibazo, yabaga hano mu nzu tasohoka, imodoka iraza imutore imujane kwa muganga, isubire kandi imugarure. Ntabwo yabashaga no gutambuka gutya ngo yigenze wenda abe yagera atere nk'intambwe zingahe, byari bigoye pe. Ariko ibyo bihe byose uko iminsi yagendaga itambuka, yagendaga agera ku kintu, kugeza aho atangiye kuzagenda wenyine, kugeza aho agenda senturumu akagaruka, turamubwira nti noneho tuje gusenga, tubona aragiye arasenga, turagaruka, ariko ico gihe wabonaga nyine nta mbaraga afite, ariko turavuga ati ico ni igitangaza c'Imana. Ni ukuri byarakomeje biragenda kwa muganga, ariko bagenda basuzuma bamubwira ati kanseri yarashize, turakomeza tugusuzume turebe, kuzageza wenda amezi 3, bagapima amezi 3 bagasanga ntayo, bakagerageza yandi 3 bagasanga ntayo, bamushira ku mezi 6 bagasanga ntayo, kugeza ubu ngubu bamushize ku mwaka, ariko ni muzima. Ubu baramubwiye ati nta kintu na kimwe ufite mu buzima, warakize, kanseri zararangiye rwose. Turashima Imana yo mu ijuru ishimwe. Ni ukuri twabonye imbaraga z'Imana, twabonye imirimo y'Imana ikomeye. Muri izo ndwara ziwe nabonye ukuboko kw'Imana, muri izo kanseri yari afitemo n'izindi ndwara, bamupimaga mu bipimo bakazibona, ariko kandi atazirwaye, ni ukuri zitagaragara, ariko mu bipimo bamubwira ati ufitemo izindi ndwara. Nk'izihe ndwara ubwo ngo? Tuberculose, hepatite B, ariko ni ukuri ntabwo yigeze azirwara. Bakamubwira ati wari warazirwaye, kavuga ati ntabwo nigeze nzirwara, nta n'imiti nigeze mfata, ati none ko duhaye tubibona byose mu bipimo. Ngo bo mu bipimo barapimaga bakavuga ati turabonamo tuberculose, tukabonamo na hepatite, kandi mu bigaragara ni indwara wari ufite mbere y'uko uza hano. Niko babibonaga. Ibone ko babibonaga. None ko hepatite B ari indwara mbi, indwara ikomeye cyane ubwayo, washyiraho tuberculose mu kinyarwanda agira ngo ni igituntu. Izo ndwara zombi kuzifata tukazitanya na kanseri zibiri, cyari ikibazo gikomeye. Kandi imbere agifatwa bamufashe igipimo cy'igituntu, baragerageza barakibura. Igitangaza barabimufashe, baragerageza, kuko yafashwe afite nk'agakorora, baramubwira ati nyamara none iki ni igituntu, ariko baragerageza mu bipimo, ibitaro bya mbere barakibura.
ariko ubwo nyuma zose bazivugiramo kuko zirimo kandi azifite mu mubiri. batangira kuvura indwara ye. Batangira kuzivura zose, noneho bazivuye zose, noneho no mu kurangiza ubu nyine birangiye za kanseri zirangiye, baravuga ngo indwara zose zarashize mu mubiri. Urumva ico kintu? Ni ukuri Imana irakomeye. Imana yacu irakomeye, Imana yacu igira imbaraga. Ariko Satani hari igihe izana ibintu kugira ngo yame duca intege, itwereke kuko dufite ibintu byinshi mu mubiri kandi bidashobora gukira, ariko Imana yo mu ijuru ishoboye byose, nta kinaniye habe na kimwe. Ese ubwo izo ndwara wenda za tuberculose na hepatite ntibyo wenda byaraterwaga n'imiti bamuteraga, cyangwa wenda na allergie yabaga afite, wenda ahantu yabaga ari kwa muganga, ntabwo wenda nyuma yaho baje kudekuvura impamvu yabyo muri rusange? Bishobora kuba byaraterwaga n'iyo miti, ariko jewe icantangaje nuko bavuze ngo yari yarazigwaye kera, kandi we ntazo yigeze arwara kuva kera. Ariko birashoboka kuko wenda ari imiti bamuteraga zikazana izo ndwara. Ariko ndashima Imana kuko ibyo byose byarangiye. Ndashima Imana kuko ishoboye byose. Imana yo mu ijuru ishimwe. Amen. Ndashimira Imana mu buzima bwacu twabaye hano mu rugo. Nabyo sinareka kubishima kuko nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye imbaraga z'Imana, kandi ni ukuri Imana yonyine iza yikorera. Tuza tureka gucika intege, ngakurya ijambo ry'Imana riza rivuga ngo tiwiganyire ngo tuzarya iki, ngo tuzambara iki. Ni ukuri Imana izi bitugenera byose. Yari afite akazi hano muri komine, twari tukiri bashasha, twari tutaraja muri komine ngo tuje kwiyakiriza. Noneho akazi karahagarara, ariko nabonye imbaraga z'Imana, nabonye ukuboko kw'Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe. Nta kibazo cyawe tubaho. Imana ikorera mu bantu, ikorera mu bantu tudahuje ubwoko, tutaturukanye muri Kongo, tutabanye mu Rwanda, tutabanye mu Burundi. Ahari wovuga ngo nibo duhuje ururimi, kandi ni nkayo moko yacu, nibo dusabana cyane. Ariko Imana iragenda abo bose isa nkaho ibibagije, ibashire ku ruhande. Imana iravuga ngo jewe njenyine nzikorera ku muryango wanyu, nzabereka imbaraga zanje. Imana ishimwe. Ni ukuri nabonye Imana, nabonye Imana itari yo gushidikanya, nabonye Imana ya muno mwacu. Hari igihe umutima wambwiraga ukavuga ngo se nzirirwa mvuga bari abana Imana y'abantu tuza dusoma muri Bibiliya, niki Imana itadukoreye, ni yihe Imana tutabonye? Noneho tuzatuvuga ngo Imana yacu, Imana ya muno mwacu, kuko Imana yadukoreye bikomeye. Yaduhaye aho twasengeraga mu bazungu, iragenda ibatezamwo ikintu cy'urukundo, ibatezamwo kudukunda. Bazaga batureba bakavuga ngo iyi famiye, ngo ni famiye idasanzwe, ngo aba bantu ngo ni abantu badasanzwe. Noneho twareba ikintu kidasanzwe ntacyo twakoraga, ariko bakavuga ni ukuri kose, abantu bose mu rusengero bakavuga ngo aba bantu ngo ni abantu badasanzwe, ngo ni abantu beza, ngo ni famiye ngo nziza. Ive ureke nkubwire, ni ukuri abazungu nimba ari abantu baza bakomera ku mafaranga, nibo ba mbere. Nimba ari abantu baza bikunda, bataza bakenera nuko wenda mwasabana ngo mugira gute. Ariko ndakubwiye ngo bazaga bangemurira iwacu muri Kongo. Iyo waturanaga na mama wawe cyangwa hafi, yazaga agenda akaguhahira nk'ibyo kurya akakuzanira. Bwacu ukabona arakuzaniye, cyangwa nyoko wanyu ukabona akuzaniye ibyo kurya. Ariko njewe abakecuru b'abazungu bazaga bahaha, bagaparika amamodoka yabo ahangaha, bakantelefona bageze ahangaha mu muryango ngo ngwino ufate ibintu ngo tuje kugusura. Kandi hakaba ubwo baza tibinjire na muno mu nzu, ngasanga bahashe ibintu byose, bakazana nk'injiza ibitunguru, ibiki, imbuto, inyama, bakazana. Babikoze muri iyo minsi yose, ni ukuri bazaga basimburana. Nabonye imbaraga z'Imana, nabonye Imana. Bakavuga ngo ese ngo muzi kuko ngo turi bamwe, ngo timugatinye ngo mugire ikibazo, ngo nimumara muzaceceke, ngo mureke kutubwira, ngo ejo ngo abana bazaburare. Wumve ico kintu, wumve ico kintu. Nabonye imbaraga z'Imana, naravuze ngo Mana. Kandi ico gihe Imana yaragiye inguramwo stress, numva kuko ni ukuri nta kintu nshobora gutekerezaho habe na kimwe. Amaze na
Imana iragenda irikorera, ibakora ku mutima. Nza nibuka umudamu umwe yatelefonye Makire ari ku kazi, aramubwira ngo Maki, ngo umutima, ngo numvishe ijwi rimbwira ngo nohereze mama wawe amafaranga. Ahita yamushira kuri telefone. Sinakubwira ngo si rimwe si kabiri, kandi amuha amafaranga menshi. Bwaca mu rusengero bakamuvuga iriya famiye ubu ngubu none ifite ikibazo, ese nibagira ikibazo tuzagira gute? Felix yararwaye, nta kazi bafite. Nukuri ico gihe Imana idutunga muri ibyo bihe, kandi icishije mu bakozi b'Imana. Bakagira gutya, umwe agatelefona Makira akamwohereza bingahe, undi agahaha kaja kubona aratelefonye ati turahangaha hanze ngaho nimudukingurire. Bararushe bakaza bazana n'abana babo bataza baza gusenga batatuzi, bagaparika ahangaha bakazana ibiryo muri ino nzu. Nabonye Imana, nabonye imbaraga z'Imana. Bakohereza amafaranga baradutunga muri iki. Ubu nyine basa nkaho batatuzi, tutigeze tunabana, kuko igihe c'Imana cararangiye. Igihe bakagombye Imana yari yabategetsemo gukora baragikoresheje. Imana yo mwijuru ishimwe. Ugereranyije wenda ushaka kubisubiza wabuze amafaranga, tumenyere iwacu ko umuntu ashobora kuza gusaba kwa muganga akamuhereza inoti ya 500 akagupfunyika 1000. Ugereranyije bagwaye nk'amafaranga angana menshi, guhaye makeya cyangwa guhaye menshi nk'igihumbi, aho abandi ni 5,000, ibihumbi bingahe, hari kuvuga ngo mu manyarwanda cyangwa se amadolari 500, amadolari 1000, wa make ari amadolari n'ibihumbi umunsi umwe gutya. Hari umunsi bama bavuga nk'ibihumbi 20 na bingahe barabyohereza kuri telefone. Kandi uko ni ukuri imbaraga z'Imana twarazibonye, si ukuvuga ngo turahisha, ni ukuri imbaraga z'Imana kandi n'Imana yabakoreshaga. Umuntu utazi akifata akakuzanira amadolari 2,200, miliyoni hafi 3, kubera ko ufite umurwayi. Imana irakora. Muza mureka titukaza twirwanirira. Ikindi kandi titukaza twicira inzira. Wowe genda wicare gusa usenge, wizere Imana. Nurangiza Imana iracisha muri wa muntu utanatekereza, utanazi, mutagira naho muhuriye, kuko hano hari abanyamurenge benshi, hari abanyarwanda benshi, ariko Imana ntabwo yabacishijemo umugisha wacu, yacishije mu bazungu tutaziranye, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro, Imana yigaragaze. Nukuri tukazuhanga umuntu ngo wamumuhanga amaso ngo ugire ngo niwe waca mu gisubizo cawe, ariko Imana igira ahantu izicisha kugira ngo ugere ku gisubizo cawe. Niyo makosa abantu benshi twenda kugira, basanga ibisubizo tabishakira mu bantu. Ahantu hari bene wacu Abarundi, wacu Abanyarwanda, Abagande se, Abanyamurenge, ukumva ko iyo community iri aho ngaho igiza gukemura cyangwa se gusubiza mu kibazo. Imana yigiye gukora ica mu nzira yayo, kandi niho izibera Imana. Ntabwo izishisha ngo muri naka yuko muvukana, cyangwa yuko mwaturutse hamwe, cyangwa yuko muvuga ururimi rumwe, ishobora kumucamo. Ariko aho ibera Imana igira inzira igihumbi izinyuramo kugira ngo itugirire neza. Pasiteri Ngoga, impamvu mbaye nkubwira, niwe waza guza kudusura cyane, noneho tukaganira. Ndababwira nti jewe ni ukuri kw'Imana nta kintu ngo tekereze ngo se ngo biragenda gute. Kandi ico gihe Imana yari yarakimfashe, yamisa nkaho umutima wanje uhundiye ikindi kintu pe. Sindi wendekereza ngo se mfite amafaranga, ngo se amafaranga azaza cyangwa atazaza. Ni ukuri kose ico kintu sinigeze ngitekereza, ariko kandi Imana yo mwijuru iragenda, kuko niyo yaze ntekerereza. Imana ishimwe. Nabonye imbaraga z'Imana, nabonye ukuboko kw'Imana. Nza nibuka umudamu umwe yigeze kumbwira ngo se ngo vinteri ngo irabaye, ngo none ngo umwana ngo imyenda yiwe ya vinteri. Ati reka ngo usishe amafaranga. Ati se ngo usishe kuyihe nimero? Kubera yuko nje mba muri sociale natangaga iya Makire, ahita amushiraho 5,000. 5,000 ngo ngende gurira umwenda umwana wa vinteri. Amadolari 500 umwenda w'umukobwa.
izo ni imbaraga z'Imana. Nabonye Imana, Imana yo mu ijuru ishimwe. Twagira ngo tuvuge ubu buhamya bwakwira bugaca. Ni ukuri reka tugarukiraho duhine amagambo kuko nibyo byiza, tugize ngo tuvuge twavuga birebire, ariko ndashima Imana yakoze ibyo byose. Ndashima Imana yabanye natwe muri urwo rugendo. Rwari rugoye, rwari ruruhije, rwari rurimo ibisitaza byinshi cyane bishobora kutunaniza, ariko Imana yahagararanye natwe, ibana natwe. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ndashimira abana banje, ni ukuri barihanganye cyane pe. Reka nkubwira kandi kajambo kamwe, ubu nyine kandi yari amaze gukira, tumaze kubona ko akize. Irene yari afite stage, yiga ibintu by'ubunasi, bamuha stage gukora mu kigo, ashike umuntu arapfa, noneho apfa ahari. Arampamagara ari kurira, ngo manga umuntu yapfuye. Noneho njyewe ndaseka, numva nyine n'ubwoba bw'umwana. Noneho yumve ko nasetse, ahita ahamagara papa wiwe. Noneho ndamwumva yari yashizeho paraleli, aravuga ati ngo pa, ngo se uri muzima? Wumve ihahamuka, ari mu rugo. Ni ukuri kose yari amaze gukira. Umwana kararira kuri telefone, arangiza aravuga ngo se ngo papa, ngo uri muzima? Ngo se ngo uri muzima? Ngo kuravuga ngo uri muzima? Noneho yimajinye yuko ndagiza, yahise atekereza ati ahari na papa yararwaye, yaba yapfuye, kuko uwo munsi yararize. Yageze hano ahita aryama, ati yariye, yagize gute, kubera ingaruka ziki zo kubona yuko umuntu arwara akaremba. Noneho abona umuntu upfuye, ahita yimajina nkaho na se wenda yapfuye. Ico kintu oya, ni ukuri kose, kandi ni ihungabana kuko ryari rimurimo. Ariko ndashimira Imana kuko ubu nyine ibintu byose byarangiye. Ubu nyine abana ni bazima, ubu abana bameze neza, tumeze neza, turashima Imana. Yarakize rwose pe, nta n'akantu na kamwe gasigaye habe. N'ubu ngo bazaba nk'utaka gutyo yunama, ni ukuri nta kantu na kamwe pe. Imana yaragukijije, nta kintu na kimwe yasizemo, ibintu byose byavuyemo. Tikomeza wewe gusa wamamaza imbaraga z'Imana, wizera Imana, uvuga imirimo n'ibitangaza yakoze, ahasigaye dukorera Imana kuko Imana ntacu itadukoreye. Rero ni ukuri ndashima Imana yakoze ibyo byose. Ndashimira Imana kuko yabanye natwe muri urwo rugendo, ibasha kuduha imbaraga kuko twebwe titwabyishoboza, ariko kubera yuko twamenye Imana yarabidushoboje, kandi hamwe no gusenga Imana, ni ukuri Imana yaganirije ubugingo bwacu, twumva tumerewe neza. Imana ishimwe. Ni ukuri ndashimira umutware wanje, nawe yarihanganye muri urwo burwayi bwiwe bwose, yarihanganye pe. Imana yamuhaye umutima wo kwihangana, kuko nk'ahantu yageze ni ukuri byari ibintu bigoye, ariko Imana yamuhaye umutima wo kwihangana, arihangana muri ubwo burwayi bwose pe. Murabizi namwe, umuntu iyo yarwaye agira umushiha, akagira ibindi bintu byose, ariko ndamushimira kuko yabyitwayemo neza, arihangana. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Ukuri ndashimira abana cyane, Imana ishimwe kuko yabakomeje imitima, barihangana, tibacika intege. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndashimira Makire cyane. Makire ni ukuri twari dusa nkaho tungana, twembi dufatikanyije urugamba, kandi ndamushimira kuko atacitse intege, kuko yakomezaga kunsubizamo intege aho ngize ngo ntebagare, ahubwo iwe yaranzamuraga cyane. Ni ukuri ndamushimira cyane kuba twaragira, sinabona ukuntu namuvuga, kandi sinabona n'ikintu namuha. Nakagombye kumushimira cyane, nkamuha ikintu gikomeye, ariko Imana yo mu ijuru ibyumve. Ndamushimira ni ukuri kubwo kwizera agira cyane, ntabwo azacika intege. Kandi ndamushimira ku bwitange yakoze. Ni wowe wahaye papa wiwe amaselizi, yari gushobora kuzanga akavuga ati jewe ntabwo mbishaka, kandi ni ukuri bwari uburenganzira bwiwe, nta nico twari kumutwara pe. Ariko ndamushimira kubwo ubwitange yagize, kubwo umutima yagize. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha, imwongerere rwose,
izamuhe ico yifuza cose, ico ayishakaho cose ikimuhe, imuhaze uburame, izamuha urubyaro, izamuha abana, kandi imuhe n'ubutunzi bwinshi. Niwo mugisha nomwaturaho. Ikindi kandi Imana izamuhe kuyimenya cane, azaguke hagati muri yo rwose, azamenya Imana cane, azatunga Imana. Niwo mugisha namwifuriza. Imana yo mwijuru muhe umugisha. Ndashimira abantu badusoye, guhera ku bantu ba hano muri Swede duturanye, ni ukuri baradusuye cane pe. Abo duturanye hano Stockholm, Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Hari abatuye inyuma ya Stockholm bazaga batega bakaza inshuro zingahe. Hari umupapa utuye iriya Karmari ngo ni Aimable, yateze inshuro zibiri zose. Ni ukuri ndamushimira cane, atanga amatike yiwe akaza akamusura. Ndashimira abantu ba Etebore baje kumusura, bafashe imodoka baraza birirwa hano, bashiramwo essence yabo, baraza baramusura. Ndashimira Pastor Eric, yaje inshuro zibiri zose, akava Etebore akaza aramusura. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Ndashimira abantu ba Norvege baje kumusura, ni ukuri Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Bafashe urugendo bava Norvege, baraza barara hano barahirirwa. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Hari undi mupapa nawe utuye Yesu Kristuna, ni abavandimwe bacu, bafashe urugendo inshuro nyinshi, baraza baradusura. Ni ukuri nabo ndabashimiye cane. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Ndashimira famiye Pasiteri Ngoga. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Ni ababyeyi banje kubw'umubiri, ariko ni ukuri ndabashimira kuko bakoze inshingano zabo neza, baradushuye inshuro nyinshi. Uko yavaga kwa muganga barazaga bakadusura, sinabona ukuntu navuga, bakamusengera. Ndabizi kuko bagize umutwaro ukomeye kuri twebwe, ariko ndashima Imana kuko Imana yatwumvishije. Barasenze, batanze ibintu byabo, baritanze, bakaza bakamusura. Uko avuye kwa muganga bakamusura. Hari n'igihe bacikaga intege nkababona, ariko njewe nkomeye nkabona bacitse intege, madamu we agacika intege nkabibona. Yigeze n'undi munsi kunganiriza agifatwa, turaganira, twamaranye amasaha menshi, ansubizamwo imbaraga. Ni ukuri ndamushimiye. Aranganiriza ibintu byinshi, turaganira, ndavuga ngo Mana, kubera iki njewe ntokomera? Iwe ko yaciye muri ibi bintu byose, runo rugendo ko yarubayemo, kubera iki njewe ndakomera? Ni ukuri aho uwo munsi twaganiriye nahakuye imbaraga zikomeye. Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro. Abantu bose ndashimiye urusengero rwacu rwa Green Torpo dusengeramo. Abo ngabo nibo bakoze iyo mirimo yose. Ni ukuri Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Ndabashimiye ba pasiteri bose. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. N'abapasiteri ba hano muri Swede, ni ukuri ndabashimiye. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Baradusengeye, baradufashije mu buryo bw'amasengesho. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Nawe Yves, ndagushimiye cane kuri kino kiganiro tugiranye, ko no kugira ngo tuvuge imbaraga z'Imana. Ni ukuri intambwe zawe wateye, Imana igusubirizemo imbaraga. Amen. Kandi ukomeze ukorera Imana neza. Amen. Kandi gukomereza umuhamagaro wawe. Ndagushimiye cane. Imana yo mwijuru kongera imbaraga. Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro. Amen. Dushimiye n'abantu bose bazategera buno buhamya. Ni ukuri no kubasubizamwo intege. Umuntu wese ufite ikibazo c'indwara niwe nshaka kuvugana nawe. Ni ukuri tukihebe kugira ngo nta ndwara Imana idashoboye. Oya, tugacika intege, ugende gusa wegera Imana. Nurangiza wizere, uvuge ngo Imana ishobore byose. Ni ukuri ndababwira kuko njewe n'ibintu naciyemo, ni ibintu nabonye, ni ibintu n'umuntu narwaje wanje. Mugende mwegera Imana, mugire kwizera, muvuze. Nimba ari yo kuvura muvuze, kandi nimba ari amasengesho mugende musenge, mufukame musenge Imana. Imana ishobora byose, Imana izikora, Imana izayumva. Mugende mutumbire Yesu gusa kuko niwe banze byo kwizerwa. Imana ishimwe kandi murakoze cyane. Amena. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Uwiteka yakoze ibikomeye, turabinezerewe kandi turakomeza kumuha icyubahiro. Icyubahiro aragikwiriye, yakoze ibintu bikomeye, aracyakora.
ubuzima bwacu aracyaburimo mu gihe icyo ari cyose tumwemereye yuko akora. Rero nk'uko warusoje ubivuga, nanjye nicyo nasoza mbwira abantu, navuga ngo wowe uri mu bihe bikomeye, wowe ufite uwawe urwaye, wowe se urwaye uryamye mu bitaro, waba urwariye mu rugo, indwara iyo yose waba urwaye, haba imwe mu zo twavuze n'izo tutavuze ko indwara zo ni nyinshi, ariko indwara zose Imana irahari kugira ngo ibashe kuzikiza. Imana yakijije Pastor Bideri iracyahari. Ni ya Mana tuvuga, ni ya Mana turirimba, ni ya Mana iteka ryose wumva n'abandi, kugira ngo nawe uyimenye, uyizere, nawe uyisabe ize mu byawe. So rero turabashimira mwe mwese mukurikira bino biganiro, by'umwihariko buno buhamya, kuko ni ivugabutumwa rikomeye. Niba wumva bigukoze ku mutima, ujye usharinga uhereze n'abandi, kugira ngo uri mu bihe bikomeye nawe abashe gusubizwamo intege. Uri mu gihe cy'umwijima umwoherereze umucyo mu rugo rwe. Iyo umuntu abonye ubuhamya nk'ubu ngubu, agira imbaraga, umwijima ararema akawusohokamo. Rero ndabashimiye, mama, Imana iguhe umugisha, Imana igukomereze imbaraga, Imana igukugwirize amaboko, Imana ikomeze ikugwirize mu bigega byawe, mu bana bawe, Imana ikomeze guha ibyishimo, ikomeze guha umunezero. Wanyuze mu bikomeye, ubu noneho ugiye mu bihe by'isarura, usarura umunezero kandi udashira no mu bana bawe. Ndashimira by'umwihariko Pastor Bideri, ndamushimira yuko yahagaze, ahagarara mu rugo rwe nk'umubyeyi, ahagarara no mu rugo rwe nk'umushumba. Yahagaze nk'umubyeyi, ntiyereka abana ko yacitse intege, anakomeza guhagarara mu mukumbi w'Imana yamuhaye. Abereka yuko ya Mana yakurikiye, ya Mana yizeye, ya Mana avuga, ya Mana abwiriza, ari Imana ikora. Ubu arahagarara noneho akabwira abantu Imana yahuye nayo, nabo bibonera n'amaso yabo. Kubera ko iyo tumureba tubona Imana, tubona Imana ko yakoze. Rero urugo rwanyu intebe y'Uwiteka irigumemo, urugo rwanyu itara ry'Uwiteka ntirikazime, rihore ryaka, intebe yayo ari iya mbere. Basabiye umugisha mu majya no mu maza, basabiye umugisha muri byose. Amen.